Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course I'm taking like hosi ngome the post loyi nga ta hi n'wi link of course na mhaka ya iTunes ku na swin'wana hi fike hi va hi kha hi swi clarifya then from there hi ta hi hetela hi Mthimbani. Yeah, so ku na mhaka mani yi nga kona mani hi baku bembele of course laha ku kombisa ku hosi ngome the post ive on iTunes ka number 1 for 4 days. However mhaka leyiwa yi incorrect, very incorrect, because loko hosi ngome the post of course asuka ka iTunes aya ka number 2 vele a ku ri around 11 a na ha ri ku editeni vo ma 10 but i suke la ka 11 la 11 of course am hi siku ra ti 9 ta December sa a suka hosi ngova ha twana namusi so hosi ngova Mr Post i nghenerini kasi ka iTunes so of course loko Mr Post a nghena ka position number 1 on iTunes a ku ri ti 6 ta December hi 9 musi swi vonile musi i nghene hi ti 6 ta December hi 9 so a hi calculate so hi na lava okay hosi ngova lo i nghene hi ti 6 a ku ri Friday hi 9 hi 9 so a hi hlayile masiku so kusuka from the 6 hi ya ka ti 7 i 24 hours that means it's a day ne i 1 day so kusuka ka ti 6 hi ya ka ti 7 i 1 day and i nghene hi ti 6 hi 9 so swi vula ku hi ti 7 hi 9 again se a ku ri 1 day hi ti 7 i 24 hours then hi suka ka ti 7 se hi ya ka ti 8 nakona i 24 hours from here to here i 24 hours and again kusuka ka 9 ya ti 7 hi ya ka 9 ya ti 8 i 24 hours again which means that's 2 days and then from the 8 hi ya ka ti 9 that's another 24 hours 8 to 9 i 24 hours yin'we yaleyo so kusuka yaleyo hi ti 8 hi 9 hi ya ka ti 9 hi 9 again and that's basically 24 hours again which means masiku yangani i 3 days hi swo sweswo 6 to 7 1 7 to 8 2 8 to 9 3 days and a few hours a ku ri 11 la swo ku 9 i survive 3 days and 2 hours on iTunes so in overall i survive 3 days mani kuma na mhaka leyi a ri ka position number 1 on iTunes leswi a hi lava ku swi clarify because na swi vona ku every 4 days 4 days a vule ku swi twisiseni a va koti ku hlayela masiku kahle va yeah and then of course hi vuye ka mhaka Mthimbani so a hi endle hi video previously laha kha hi kombisa of course ku ngonya ya appear court ka siku ra namuntlha of course ra ti 9 ta December in order for him to apply for bail so already swilo leswi a swi ri a ku ri sequence mara ni ngo tlhela tsundzuxa vanhu so the matter in hand of course i ku a kombise Mthimbani of course ku i khomiwini a kombise ku is done as you can see previous post a kombise ku arrested i khomiwini wona mhaka leyiwa so hi laha of course hi transition kusuka kokwana ku Mthimbani a kombiseni ku i khomiwini ma wena mhaka leyi so a vuya appear in court however we have an update ka siku ra namuntlha of course ra ti 9 ta December i fika a tsala ku sure my people hope you're all good I'm okay as well as you can see leswi nga fika kombisa swona ku you say i sharp Mthimbani very a swi vona ku apply for bail so if I kombisa ku God finally answered some prayers though it's not a final test but under his glory I will always conquer I saw my loved ones giving me their full support and the love I need I'm not yet in a good position to explain what happened but the right time will come sweswo Mthimbani loko kombiseni ku i ta hi hlamusela nkarhi se wo right ta hi hlamusela i khanisa Xikwembu of course lexi always tshama kha xi n'wi pfuna of course ka test leti a hlanganaka na tona I would like to appreciate the event organizers for recommending me and also apologize for failing to attend the gigs and he's also apologizing of course to his fans leswi nga kombisa ku swona and then i tlha kombisa ku I hope you will forgive me as well leswi nga kombisa ku swona ku no I think swa twisiseka a kombisa ku I say available for bookings vele mi nga n'wi contacta and he does promise of course to deliver service since the devil is defeated cause our God is bigger than everything let's keep on praying leswi nga fika kombisa swona Mthimbani so wale Mthimbani i tlha vekela na an image kwalano so swo ku hayi a nga va a hume bail for now there's not much information a nga le kombiseni na yena ku ndleka hina a hi tivi ku case yo hela or u hume hi bail we don't really know for now but hi leswo loko ri amukeza msasika banda kombela mi tleka subscribe gaza hi leswi vulavula nyama mahlweni nyama tshama tshama ndhawu na ti tivi n'wina va lala vulavula nyama mahlweni
Ni humele leswi. 1000. Xi-1000 a mali ximali xa koho lexi. Yi fanele xi nyikiwe n'wana lo phuta mi ni Zimbabwe ka mali yo khomisa wo mali. Paparlani.